Achawi kamataya bawing 45 Chingai with NPF candidate Kachim version with election campaign South to West repay wivang how kapok rani aya paw really kwika hair Nitin Gadkari na BJP candidate Somatai Shaiza with star campaigner Sada aya Ukhrul umutumi hair 44 Ukhrul with INC candidate MLA Alfred Kangam Arthur with Pilan Kangaga Rani aya imfali kwika hair Aya Ukhrul Town Hall NPP with political convention kwikada party with national president Conrad Sangma na muso Sada Chungsangla Lay Kayang Thor. आज the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo ina pamidale. Pau ping may sa ina nganangramsa. 45 Chingai Assembly constituency with NPF candidate Kashim Vishum with election campaign Southwest repay wivang how kapok rani aya power mission crown ni kwika hair. Rani Chile NPF with Central in Manipur State units with Thana Ping Zangda Gagatom now Shasha Vazanga Chia. Election in charge Nagaland MLA Y VK Hosu NPF na Naga Gajiming Po Singhi Naga Nauping with Ningajang Mikawai Gasem with Vangna. Naga with Ningajang Gala Mushun Maram Ngazek Mikawai Congress la BJP la party kate aina Marapai Mana Gaji Hang. NPF na coalition Shorkar Semra Gaji Hang the NPF candidate Li Kabangalu Regasang Kwira Kawai party with MLAs Machine Dargar Saya Gaji Hang. Former Speaker MLA Dr. Chotisu Sajona Kahang NPF va Indo Naga peace process kathak wi alungli Kwira Kawai kala AFSPA Kwishok Kawai nganing dalay gaji hang. Politics kala Naga national issues li Tangkhul nauna mangali zanglaga raya kala ari aina tangda Naga nauping wi mashun identity wivang Tangkhul na kamakang lung harthada laifiya gaji shitsanga da Sajona hang. Naga wivang koka sada NPF candidate Kashim Vishumli Khanmet Milu da Sajona hang sanga. Ex MLA Samuel Risom nala matuida Naga nauping hi chingri ghai miyur Sasala la Jatyur la political parties katena itumwi mashunli namshan kawai kasali kasaina ka mapamlak marada hang sanga. Kashim Vishumna mavagushung masami karer kalay wivang piaw milugaji yarili poya ka ana mavagushung Laila yarili Sazagi gaji yari wivang maphagi gaji masalak mana gaji hi hang. NPF legislators ping na ADC Bill 2021 wivang ranu la katay maram ranu koka sada yari wi mashun wivang ngading mi haira gaji hi hang. Ana ningrin kalay yari wivang gapha kwirami kangai sagwishab kawai akashi gatomi lushitlu da Kashim Vishumna boya. Kashim Vishumna gahang delimitation with maramli ana kika kangatum malay mara ana delimitation commission li misang hai chila yangkhui kangai pingna yangkhui lo kachi hi hangda iwi mi yurli magahat lak mara Kashim Vishumna tui mi haira. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari na BJP candidate Somatai Shaiza with star campaigner Sada aya Ukhrul umutui mi haira. Gadkari Kaungji Mission Crown Ukhrul Gazipta Chili Chingai SC BJP candidate MK Presho Zangda BJP Wimibing Barminder Singh Bajan Long Yao Raihing Luingam Lunglang Thoting Gashung Kating Luiram Atumbingla Vazanga Nitin Gadkari na Kamatuli Kahang BM Modi Wikathan Azingli Northeastern India hit Raisang Sakavai Merlak Aina Rindalay Kachihi Hanga Ogutwing a laying a child India na mirin rin mata makeup kawai sada lay kala chin northeast ng laping wi kang John Mazangla mirror mirada Gadkari na hang. Northeast State Shinili Shongfa Matame Kavaida NHIDCL semi higher kachi hi hangda Ajwe election hi party aga la mi aga we mirin sem kavai maning mana Manipur we future sem kavai election na da Gadkari na hang. Party we kamataya ningpun nationalism na gaji hi hangda governance kamataya na regasang hina party we kamataya karin na da Gadkari na hang.
socially economically backward richum now pingli khangkhui migi kichi hila BJP winning rin na da hanga Manipurli reg sangkhira khawai apong dara khat leidalai kapha katha na mangwat da khleina kichi hi hangda itumna kho khasada somatai shaiza MK Pressure Hopkinson Shimre Atumli Kapang Kasada Union Minister Nitin Gadkari na yarili kasatsanga Union Minister Gadkari naghang National Highway Road Projects wivang od kathar sanction sahir Chili Yangang Pokpi to Finch Corner NH202 we project lupa 280 crore we aga Ukhrul to Taloi Datupi Highway NH10A we project aga kala Ukhrul to Jesami to Agash Bridge la Semkavai sanction sahira chia 44 Ukhrul ST Assembly constituency with INC candidate MLA Alfred Kangam Arthur we Pilan Kangaga Ranye Aya Paumai Colony Imphali Kwika Hair Rani Chile Alfred Kangam Arthur we Avava AS Arthur Lavazanda Ana Sayhasami Kala DCCU with President Stanhope Kashakna Pilan Kangami Rani Chile Alfred Kangam na awishimkur awa ayi with hot aina hawpok da Ari Rashung da Milika Kai Katek mi Kayum Basamana da Hangsanga Election hi shimkur mag shok na da Masangla itumwi mashun kali leili khala kaji pali khangasa kaji hi MLA Alfred nagasat sanga mina zingum hangshinili masakar che aja ana khwishok miya kaji hi hangda ana mashun che wiwang aina kagi kachina ngusungda khalai katainala awi atumwi mashun aina rarnu da MLA Alfred na hanga raisang kashungla gahaya miyurli khangatukhi Kudlai we Rai Maning Mana vote we Raina the Alfred Kangam Arthur na Hangsanga. Itum we Rishong Samata Kami Pali Magapangala doing a shit Sabapa Laga Kasaiga Bamtui Hai Pali Kapangalui Shit Sila the Ukhrul MLA China Hanga. Election la Manganing Papa Hai Asa Political Vision Malaika Election Manganing Lak Asa the Alfred Kangam Arthur na Saglak in Hangsanga. Aya Ukhrul Town Hall National People's Party with Political Convention Kwikada Party with National President Meghalaya with CM Comrade Sangmana Masowa Sada Umzanga Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar Singh NPP Nagaland President Dr. Andrew Ahorto Yep Thomi Kala Aling Soda Nagaland NPP with Executive Kala Advisors Pingna Umzanga Conrad Sangmana Kamatuli NPP with Manifesto li Maitay Nauli ST Mira Kaji Mazanglak Mana Kaji hit Hermia Lang Maida Kanui Thot Pingna Idum with Society hi Semgi Kajina Kala Atum with Sagatai Vagatai Chili Sagda Kui Kami Tay Kami Kala Chiza Kami Lay Plungrada Sangmana Kasat Sanga Rani Chili 45 Chingai SC with NPP candidate IAS retired Ningam Chamroy na Ningishi Tui Mia Prime Minister Narendra Modi aja imfali ungidal leidalai Modi ka ungli Luang Sangbam Sports Complex li yari ka zipli ungmutuigi kichina Works Ministers THBs wajit nala abam chiwi ngarang ye bayang sang hairachi Chishu Crystali shit ka sang mi aga sada kipali khanmet mira ka ji maramli Tangkhul Naga Baptist Convention yari li ka sat sang kangai ka bishok haira Khanmet kami hi haklak aina migahai mashunna kala vareshi agasada sayha sagazak laga varena jiza kami katana ajli vote migi kachina da TNBC na hang Party witui malay mana kavareli kangachia vareli kathaya shit kasanga kangatara Kalata wishit kasangli compromise masala katia aina tangda nganingi kachi kathana ajli vote mira kala katewa miyur itum wi mashun phayat migi kachi itum ling atang migi kachi kala chui khamaili thanwa migi kachi ningsa khanga zippa thaiwa khamaran khalaya kathana ajli vote mira de TNBC na hanga Kanui thot pingli semkami phulungra da kharin khalaya Article 371C hi zatna khawai Mapi mapam na ngaran da khalaya kathana Manipur Village Authority Act ADC hi katatha hi itumwi kaphungli zatna khawai hotnagi kichi kathana ajli vote mira kija hi ping hi laihai akha reigasang aning saksak aina ngathanra ser haura di TNBC na hangsang itumwi ngashan li sakta ka khui yari rin lungli leida khlai makhamashung makamatha psychology sashman phalungra da kapaning khalaya kathana ajli vote mi gi kichina da TNBC na hang
Vereshinaw akasada itumwi aman kasaga Kanmet hi len paisai na mangatsa palungi kachina kajia chi mashun yor gazana mashun yor za gahai mi pingdi verena ningyang ka malay mana atumwi future malay mara ka kashiman ngasa haura gajihi mamalai asa da TNBC na kasat sanga ram li leidak lei tu shok saikora phapta kami ai nang soda kupsang kawai apong gathaya lang mai da itum ram ngalei hili kathai kacham Makangrin Huivang Vareli doing a shit ainang soda, ya really odram gatsamira that Majukda Kalai Katana, Chili vote Misagaji Association China Hang. Election Hiwivang Kala Verena Kapanquida Kalai, Katana Chiwivang took made us say Hasa Misagaji Hila, TNBC Kala Constituent Associations, ETNBA, NTNBA, STNBA, ya really hang Chipundalai. BJP candidate former DY Speaker MK Pressure Shimri election campaign Jingjoy CV Jingjoy Ngachapungala Jingjoy Kulendi Ajonthang Vashung Haira campaign gazip chili Ramnau Ping Tarakan Vazang de Pressure Kagatom Chite Haira Chi Ramnau Ping the BJP li Khanet Mira the Kalaji shortcut with schemes in developmental programs Ngatate the Quirakami Tailaga Gotom Kangaina the Hang Campaign Chili Vagazang Karanau Agna Gahang Arishangling Hada Laylaka Preshona Mujon Mi Haidale Chiwivang Ali Godomra Kajihi Hang Jingjoy CV BJP unit na MK Pressure Shimreli Morocquida Campaign Chili Mi Shasha Razanga Chia Headman Zang the Village Authority in Long Now Pingnala Welcome Sakui Chia Rani Chili Village Secretary na Gahang Jingjoy CV na Free and Fair Election Mayonra Richum now ping na atum we take a quick atishura Ningachanga Chili Kanmet Ming Sagra Gachihi Hang Sanga Jingjoy Civili Kavachili MK Pressure Shimrina Bad Aina Manga Gert Hijala Gazapam the Klaya Ganao Ngai M Gaho Lila Vasampanga Kangajon Mi Vami Hairachia Ali kapanga hai aka now the medical kangajon la mifura la awishim kholi ngajon gabai aina ngajon mira depression hang Jingjoy ngajapung wi headman ngazek na la pressure li kagadom jithaida pressure na regsang hakasang khirami rada yari na la gadom milo gajihi hangsang hagasang regsang manga khawawi aina itu makhayak thui hai pai mana khokasada itumwi ngalai semkhuisa itumwi mushun wi wang Naningsa Gajihi Pressure Shimrena Hang Jingjoy Kulen Lila China election free and fair in a Zadpalungra Gajihi village headman Hang MK Pressure Lika Bangaluaka Magushoy cabinet lead Zangli Rakala on a gror with Reg Sankurami Reda Yarili doing shit Mihair 43 Pungyar constituency with BJP candidate Hoppingson A Shimrena Kamjong Kung Bingli Vashung Hair Hoppingson A Shimrena Kamjongli Board Office Sakawai Pilan Kanga Kami Ainang Soda Board Committee members Ping Aina Gagatom Nau Zangda Shilag Hai Gazip Aga Pamgurum Hair Rani Chili Pungba Kulen Awunga Hoppingson Chitungla Gazip Chili Vazanga Hoppingson the politics li ordam gutsara gajihi itum khangajai khira khawai ningrin aina shongza ngukhui gapok na chia Hoppingson shimrewi ningrin horticulture china khamata yang saya chia akhwang jai gaji darkar saya gajila shimre na hangda anagathana saga kathala khala chiwi khangam khangayam gathur ka kha kashimla khamazap yang milak lo gaji yarili kagatom boda hangsang Gazip Chili Old Age Care Home Kerlong Kamjong na Pungba Kulen Shinao Long San na Haula Sajitaya Gangbat Kulen Gangbat Kunau Nambisha Ningjau Krihang Jadri Kulen Aina Kunau Mangot Ningti Sampui Kala Kamjong Kuung Ping Chili Hoppingson A Shimrina MLA candidate Agasada Boot Level Committee members Pingena Kotom Kangai Pingli Vasampang Hair Jingjoy Kulen Naga People's Front Unit with Pilan Kangaga Rani Headman with Kayangli Kwika Haira. Rani Chili ex EDC member R. Lawrence Tuizar, Jingjoy Kulen Village Authority, Youth Shinao Long NPF Katana Ping Vazanga. Election Hina, Kui Koga Sa Chingri Ghai, Mokui Twing Saklo Gaji Hangda, Khan Met Hiva, Nowi Mashun Sada Tangmelak Aina Miluda, ex EDC member R. Tuizar Lawrence Na, Yarili Kasatsanga.
MLA Kashimli 45 Chingai ST Assembly Constituency Seatli Agashida Kapanga Luilu Kajihi Hangda MLA Kashimli Kapanga Aka Regasang Ragi Gajitara Leida Hangsanga NPF we Pilan Headman we Shim Kayangli Kanga Gahaitili Unit President Archnaumi we Shimila Vakangaya Ramchui Intellectual SK Thomas Ahauna NPF Political Party Haugapok Maramli Hang Jiteda Akama Nali BJP NPP Kala Congressner Rakan Kuigi Gaji Maning Mana Nali Kan Kuimi Gigaji NPF Mang Mana the Hang Sanga NSCN Mangli Mapen Bamlu Akama NSCN Malayaka Nagalit Laysara Kala Gajila Thomas Ahauna Hang Sanga NPF Jingjoy Kulan Unit President Archinaumi Nala Madwida Party Unit Pingwi Ot Kasali Accountable Kasa Kashok Kazang Kajitay Dakar Kasa Kala Maramli Hang NPF Intending ADC Candidate Leo Termi Raikana Ramchili NPF Li Shit Kasang Chungsangla Kalay Maramli Hangda Magashoy Kayui Sampang Lakrachi NPF Youth Wing 45 Chingaiwi Secretary Thought Mating Rasa Khanda Kahang Tribal Now Pingwi Ngalay Kala Mashun NPF Maningla Chungkamay Yurna Kamung Party we aina Gaga MLA na Mamashung Miralak Maragaja Anti-defection law we Azingli Party na Kalab Hauda Majority Community we Ningachangli Kodom Tui Kabai Apong Lay Hawada Hang Delimitation we Maramli NPF we MLA na Regionalized Salaga Policy Zakshida Sahaura Gajiwi Kangasha Malay Lak Alu NPF we MLA Long Now Pingli Lang Meda Ngasan Ran Pingli Ngasan Laga Ot Saplongra Lakvak Party Kate we MLA Party High Command we Tui Quid Majority Community we Kala Miyur Chat Kate we Interest Aina Ot Satui High Payada Rasakana Hangsanga Congress Katana Rahul Gandhi na Aya Hapta Kangjay Bung Imphali Ungmatuida Congress Party na Manipur with Hochan Ngashan Kala Atui Arai Ngak Mira the Hang Rahul Gandhi Gungli Imphal International Airport Li Congress Katana Bing Jairam Ramesh Bhagda Jarandas Okram Ibobi and Lokan Atum Zangda Vangrokui Rahul Gandhi na Ungshida Shahid Minarli Kayagashi Vamilaga Nupil Land Complex Lila Vaya Gandhi na party leaders pingni election we maram kala party we maram ngadadai dala kharjan sahira chi CLP kathana okram ibobi na kahang zinget mamathalala Manipur we apam ngadadai da aina tarakana Rahul Gandhi we yari ka zipchili razang kala china yari BJP shorkali san haira khangajai ningjang haira gaji chithaiya da ibobi na hang BJP we central akoga saikor hili unglala yari wivang Ki kan kana lai khala Gaji ibobi na hangda Congress we atamli Sonia Gandhi na Manmohan Singh Agashimang salala ot shoka Gaji hang Aji we state assembly election hili nganing ki dekhalai ngachaili nganui mai thui gaja ningthaujam Popilal Singh na yari li lupa ina malokhui pai mana Gaji shit ka sang aina shimli shakchangda campaign zattalai Ningthaujam Popilal Singh hit Zingum Magada Tharuk now na Kala Ana Sekmai constituency schedule ka seat ngapai da Kalaina Ningthaujam na Congress ticket posai ka masambang to the Nationalist Congress Party NCP na nganing da Kalaina Crore Party ping taraka contest sa da Kalai election phase kare hili Ningthaujam Popilal Singh we asset akhala malay mana chi Sekmaili Ningthaujam Chungsangla candidates Chishat na sit ngapai da Kalaina NCP we candidate Ningthaujam Popilal Singh na NDTV li kahang ahi graduate sa kahai naw na kala ana shim ko wewang aramli private tuitions khimilaga langphai da Kalaina chi Awe constituency we khanet migi gichibing lupali manghomana kala atumli lupa aina mayukhi paimana da Singh na hang Ningthaujam Popilal Singh we campaign yari na sponsor sami da lechia Ladluida aji we kamataya paubing 45 Chingai we NPF candidate Kachim version we election campaign south to west repay we wang haugapok ranye aya paure li khika haira Nitin Gadkari na BJP candidate Somatai Shaiza we star campaigner Sada Aya Ukhrul ungmutumi haira 44 Ukhrul we INC candidate MLA Alfred Kangam Arthur we Pilan Kangaga Ranye Aya Imphali Kwika Haira
Aya Ukhrul Town Hall NPP with political convention Kuikada party with National President Conrad Sangma the Maso Sada Chungsangla. Aji we pau henang ngachang hairang ngada ka indom zai kore khamahaya zimik sho ngsa serana.